Anyat insangpet mo masidado, Meng. Daytoy, priskaw at tilapia. Kakamkamel kanaw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito dagita. Wala, makamukan nanyat pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagay sata. Nagdakkel lang ngay, kabailan tanga-tanga ibusan. Ay, kaluban tanto, ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko lang ang tidad dumalakay. Wala, makamuka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw. Taag di gusakpay man tanay. Agatling etak ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga orasyo, Uncle Doming. Nay, kanyat sang-sangitam ngay may dito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak kumay ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itamal. Ha? Nay talaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot nga mindagiti anak ko no awan maidasar asidaan da, Uncle. Iso pa utangan dakman. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangin sangpet kao. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Uray ta dadakal. Ah, andaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tay may sabukol at tilapia lakay. Intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulen, taintad ko ka ni Brenda aka anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, so adi mo nakita. Masyanak, tagsang-sangit nagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga intad ka, unjay may sa tilapia. Anya ka matun. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, ta ipaksiw ko kumadya maysa. Madi, tagim imot bakit. Sana nasaya at tikasta. No adda-agdawat, ikam. Ta adun to pa'y agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal adda dumawat kan ka ikad mo maadagosan. Agruam nagitatatao. Di da nga mi nagtrabaho, tap na maadaan ti kwarta. Babasit nga ron, may't nagitanak na. Di ka lamaas yan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day ta nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag ngam anak da pay lang amin nga anak. Ala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday ti agim imaut ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga road ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan. Tanapanak nagugot itinatang di taparangan. Retoy, luto maun. Ugot ti kamutay. Na, apay ngay inugutam. Kapag bagbagasak dagi jay akamuti. Ay na, agbagas dan tulat na kadi. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kan to ngamin ngagpadawat. Agimbabak nang kan sa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutam kumama nga muna ti bagim no da si daam mo awan. ay na, mangrugi ka manin bakit? Baybayam ka di day chayan. Nagimas tupay to'y ugot ti kamuti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tay ti bugoong nga dasili kan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumapasak pa, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minon ang mapanog. Ay siya kun amare. Ha? Kabaulampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka nga main.
Siyak ngamin ka nalukmugak. Isuan na lakaak ang mabanog. Alaman nga rod maray tani. Naurnungan timurang mi kinila ko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan arami maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Ken ambok anabanog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, Marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinola. Bulalo kan igadaw. Ay na, day tala tiragsak min nga agasawa, Mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan nyo, Mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan Adamot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami itinaima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasano, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyin a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat, ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa. Takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigregatan tayo mo't ti kwarta. Saan tayo mo't apidpidutan? Ay, awan nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa latanukwa. Naimbagpay ka da Marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga di rep da Marinele. Napunoy ti karne, kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soup drink. Saan da ngamin nga agraraman? Agraraman manen nga. Saan da nga agraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno da gatang da itinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? Adda sangpet ko alitson manok. Agsidatamot iti karni na amawk umakan iti natang. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasidsida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Anda barbarong aglaklako iti litson ijay. Nay, anda tao. Ala, ituloy mo ti mangan tay naklukatan ti ridaw, bakit? Nay, anya tala ka Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan chinilas bay. Alan tata, oray dwala medyas kan dua chinelas. Sagay sa kayo kan Nana Silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakon may. Di kam pa'y ngamin nangal daw, tata. Anya, maluman, di kay pa'y nangal daw. Katne, pang maluman. Saan pa'y nga tata? Kitaan nyo mato'y kadwak ng anak ko anay. Imun unag dagita matmatadan ta mabisbisin da. Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan dagita anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy tata. Nala, ikami ti sidaan dagita anak mao tunay. Madlawa na bisinan na iti kastaunay. Adu pa iti inapoy ditaw. Muun tata. Agyaman kami. Nay, timagder kayo mo na. Nalpas kayo na nangan. Nabsoga kaon. Nakamisot samot ni Nana Silya tata. Ay, gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain,
Nakamisuotain. Ha? Aya. Jak pala na gudgudwa tinangan ngam awanan ti masida. Impaibus mo. Kunak man no ko naman absog ka. Ha? Kung kunaklaang mata, tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamutag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagi dya pamilya. Masakay dagi ti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amokang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka mutabak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapol abak nang kaya sa katumulong. No adalakit may tulong mo, alay tumulong ka. Balinswag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman, tanay. No jak agmula, awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatangan iti naima sa si daan min. Nasaya at man ta mapanunot yu ti agmula iti nateng auntie. Una, tanay baglang nga da maigisama sida. Takasanaw, utangan yung ngamin ng kalyaw ka mo yung maasan kami abak nang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami idasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tange. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairwam kami. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruwam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umininom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan dayta? Ngemas at ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnit baka. Kapag sidagman ni bakit iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, dumay! Kaanakan! Ah. Ay, nagpalengke ka magayam! Ray, anti salayng. Na kayong matgayam. Apay nagapuan yaw. Ay, napanak iti balay dagarda kasinsyem mo. Tinak ko madumawat iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang na kanon iti agas dang agasawa tagsakida. Ha? Anya? Akit, agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga minta gagasakat. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may naawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti katangan nyo ay antay. Dahito man na dahito ti resita ti agas ko, kita mo na. Ala, umay kayo nga rod tayong gatangan ti agas yaw. Siyak ti mang bayan. Ha! Agpaisaw, dumang! Ay na! Agyaman na garuno kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan yaw. Anyatin sangpat mama si Dadumeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itakaado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak ni ikit ko asaling. Dawan paggatang na iti agas na. Isunging gatang akit agas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling. No saan asyak akaanakan na.
Ta masakit ket nga raw jay anak na akasinsin ka. Kan inggatanga kiti may sa piraso abang aus asidaan na ta kaasimart. Inggatangam ti sabalay ngam data awan ginatang mo. Kat day taman day sardinas. Masidamot day ta. Jak amukang ka. Talaga kay di kag pampanunot. Di mo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog, Mare? Ngamun. Saan kami ngamin ama nagpautang? Imbes nga ipautang may, igatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin may iti bangko. Imbag kayo, pay. Kun naghagat ngamin nila kay Mau. Adaw ti pagsapulan na diskarte nga asawa. Aywan daytang arod tinangayatakkan ko na, Mare. Nadiskarte talaga. Iso anak urnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita, kat dagiti agkakaimas akan kanon may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan ngaw. Saan la alitsyon Bulalo, adobo, tinuno, sisig, ganda dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amalanitan ti bito kayaw. Angamda kami nga ha? Pasig aro o ti kargat tiyamay. Makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may no natang ti sidaan may, Mare. Agsakit, karne laeng ti kayat ti tiyan may. Ne, masino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka nun ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka naw? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay saus. Naglukmagmat ngamin unay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabati sidsidaan da. Sada pa'y lagiddanan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno akong iti tarong ken parya asidaan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Marinilay? Ita, si Maruno ni Marinilay. Intaray damutin ni ospital. Naghatakin sa kanumo laeng. Anya, naiapayan ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Marinelay? Kastoy agkakapsot latta, Mare. Apay anyat na pasamakan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso na laeng taado tinaduktalan da sakit ko, Mare. Anya? Nilakay ko ti grabe ti pan nakatake na. Tabedridden saanen ang makabangon. Kenkas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na. Anya? Ala, apayang ngay. Ay, nagiddan kayo mo na nagsakit. Wan nga rod, Mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nangruna kat awan anak may amang tulong kada kami. Hinabusum iti bagimi. Tadi miinan-an na daan dagiti taraon nga impapaw nagme. Saan gayam anasaya at tikas jay nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me. Ngam abuswan mi mat gayam ti bagbaki me. Taawan sustansya dagiti ipapaunag me. Puno nga adot kwarta me. Ngam usaron mi mat para iti agas me. Nay, agmulmula kamat manan bakit? Nagadula nga rod timulam anatengain. Nayunak pa'y dagito'y lakay. Tadagito'y anatengken prutas timang papapigsa kadata. Ha? May maya malaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ka lakay ken baketan. Jak kaya tagsakit.
Uwan Uray awan makukwarta ta, basta ada natin nga ipaunag ta, kung saan tang agsasakay mayata. Wen nga rod lakay. Agkat pasensyakan no kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangpet mo a karne. Ay, hehehe, nasayaat man ta nakapanunot kan bakay. Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Oray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katwan may, de ore kwartam amin na kwarta, no adu ti sakit mo, awan serbina. Naragragsak ti agbyag, no awan na sakit arikrik na amiti bagay, mbakay. Wen lakay, husto ka. Iso nga ita, maawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangpet mo amasida. Oray tadama dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita may, napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kan saan ta nga agim imawt. Ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam aparswa. Tay ko na nga rudain, the more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkelin day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay. Lenny, ito yun Ayan mo nga Ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan. Iso nga hanak nga ururayan nga mangan. Mangan kan tulad tan nga siksikan niya. Papanan nyo man ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional, iso nga syakte ada trabaho na. Dahi tamat lag mula tararamidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Saan natila isid-sidir mo bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak mo tin amaungungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay ngam siya kata siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taadda pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hanak nga mabutang tada permanente nga trabaho. Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaap-apal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kamilatan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensya kan. Narinig anak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin ng Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Ta awan karbang ang magreklamo.
No, siya ka ti agtrab-trabaho. Ti agsusweldo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga raw. Siya mat agsusweldo. Nala, agsukat ka nga rodan, tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Kasano, napuyatak na lang. Saan ka nakaturturog manipod simbangput ni Leni di parbangon. Sumanaumot nga na nabartek. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga rudin tagbartek. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliw-nan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-ligak pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubot ko abagbagaan. Si Direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso ka no tagsusildo. Anya, Nagriyad gam ti makatumpong iti adda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta jay asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho jay kasinsin mo. Ngum nakasingsing po mo ilatakan kwa na. Mababayinak ba igit din o daduma nanang. Takaslawan sir-sirbi ki jay balay mi. Iso adyak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Ison samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Leni. Un nga ron. Nukas dya day off na. Kanayon mo tarumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jay may sagayim ta. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Kat padasan talata Isuro na takano ti gahiyom ta. Kat ada nga rot kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga ron. Asit ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Leni, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayom taan ang ipangabak iti kwartata. Wan nga ron. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lene? Haan, ngam napangabakak data. Nag-triple kit din siya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta, isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita malinay. Narigat ti maalik iti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha.
Yung kakit di agaw no nakalutukan. Mala, mabigla nga raw. Anyat pinalingkim asida inyo ngay Lenny. An nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana, taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data. Kat siyak lang aro din ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka ang maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kay dinsan ti aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglutloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpit nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata de talang mati aramidan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Ay, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak matla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungungtan nakpay nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado mo ti abakta ng pangabakta. Kasano nga ta dato yan ngay? Adamo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebyo. Nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaang nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangak nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak ng agpautang. Uwan, tata. Amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para doon, nakadulain. Apay Hamo nga inos-usar, dayjay. saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magta marugitan laang. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apay Ilakok pa lang. Anya? Apay nga Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nanginaday dyan nga sapatos kat. Apay? Naibusti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arod bayadan nan, no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Idjamon ti panagsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito balay. Musika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebyo. Awan utang ko na. Hay, agyaman ak.
Punakla no, di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawa. Nga uray sinirsermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngam urayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kaano kayo kagbayad ray jay? Diyak mo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kapsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, ngamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ang mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema ka min dagi jay nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, aga-abroad ka. Kasaritam to nga ro jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrudak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addakan ka day ta anak ko. Total, awan matlat anak yu kinni bakit mo. Kantap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Dawan mo ngarud na talagit at trabaho. Ay, mas asya anak ngarud ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairuwama ko nanang. Kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais-stressak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanya iti utang ko. Bayam, tano maka-abroda. Kit makaswildo akon. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta, itong pakman kadagijay nagkakrasang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak nukwa. Kapag abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you ijay pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ng iti utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwarta kang ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, agpa-check up ka Uwan, no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo? Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayakit iti kwarta, mapantaman ng tadta. Ay, awan mat kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan!
Basta mapanta niya, tapnada ka duwa. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata, anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadaman kaya't ko apunkin kada kayo, Nanang. At kami nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya. Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisyaw, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga kasjay, Nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak matin nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nakman, Diana. Uray igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay akas tatitsuram. Kas labi na ibay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabahok. Iso nga kasla mabagti takit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga Roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kan nabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay antibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo gaya mo nanak ko. Wala lang. Diyak imbagbaga ti sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jak laing pagarup. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikal lang sa amin ni Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon ha. Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso apasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Gapo ka iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Ang balbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny.
Nanang, nakadasara kon, mangantayon. Sige, tamabisina kon. Aday tati plato yun, nanang. Ni. Day, ada umay Ate Sulay, insan tayo na. Wow, umayakan. Ni mo't insan Marciano, day jay nanang. Ala, ingka pastor ka dyan kasinsin mo anak ko. Uy, nanang. Antay, umayaman pumulod, iti walis tingtingyaw. Nagimaskit ti si Danyong nga antay. Insan. Nagadubo ni Diana iti karnit pato. Ay na. Ay, nangankad Marciano. Kwa. Ay, sampay, antay. Ay, Diana, yalam ni insan mo iti plato na, tamangan dito yan. Ah? Ay, Oh, adto ti plato mo, insan. Ay, kwa. Kababay mo, insan. Antay. Kanayo na mo ito na makipangpangan. Ay, mababain ako. Mayran ranamot nga rod apan na nga, no kasta nga umay ka dito'y balay. Di mangan kamutan. Ay, mabainak, santay. Sino kumangay, di kabain mo? Mangan kakit din. Ay na, nabsuga ka, solve. Ay na. Ne, nagapwam. Itay pa asap-sapulan ka, Marciano. Mangantan kat mabisina kon. Apa adi ka nangan? Intugo ko ay ti kardiraw. Nangan ako na. Kinunab-nabsuga nga raw. Nanganam? Sa dino pa'y kuma. Hindi balay adan ti suling. Anya? Napan ka man nakipangan? Ay una, tanay mi imas ti si daday jay. Awan to mga mimasida dito'y balay. Adamat tayo tinapasidaan ta. Kasla di mabsog no kasta si daag. Ay, di ka lang mabain. Kanayon ka amapan makipangpangan ijay. Pagbay na kumakakabagya mo ida. No jak idakab kabagyan na ka isaw. Agbayinak. Ngam ka pamilya dagi jay. Iso nga awan rumba nga pagbayinak. Uray pay. Kung may sakaw awisin da mga rodamangan. Narigat apaayon ti grasya ba kay? Nay, naggapan nyo nga yan ti suleng? Ay, ijay tsindaan ka anakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anya ginatan nyo apang malman nyaw. Makasidsidak nga rod iti pinapaitan na kaldeng. Ay, apaw, wow, naimas Sige, tayawid kung to'y pinalingkik ka anakan. Ay, sigay, kaimasin nyo taglutuan tay. Rama naman to'y linuto ka pinapaitan. Husto matlat itimpla na anak ko. Nan. Naimas na nang. Ay na, aduman ti makan ko no kastilang. Sige, maganta nga rudan anak ko. Agaukan itiin na poy. Tanakagauak mo tan iti sidaan ta. Uy, nanang. Ati Sulay, insan tayo na. Kumaya man. Ne, tika sinsin mo. Ingkalukatan tiri daw, ta siya akong tiagao. Anyaman nga tat masapol nan aya. Ang mga nuadaman buludin nan Mala, ingkalukatan ng tiri daw. Bumulo da man itinil ka, teryon tay. Nangikabilam itinil cutter, Diana. Ayan na day jayan. Ay, day jigayam. Naiparabaw iti stereo. Agyaman na nagatidog to, madagiti kukukaw. Kaya nagmodel matay nil cutter may. Dito ya kung agnil cutter. Ay, nangankan, Marciano. Ay, sampay nga rodan tay. Humay ka tamagan tayo. Kababae. Pagpainam ko magan kakit din. Naimas ti sidaan. Pinapaitan. Ay, kwa. Ay, mababain ako na makipangpangan dito yan tay. Kwa. Anya kalakit din na yan. Ay, Diana, pagala ka man iti plato ni insan mo. Ay, nanang. Adto insan, mangangkan. Ay, saan? Ay, kwa. Ay, tangi pilitin dak. Sige man lang, mga anak ko. Agruam mo day jay ang Marciano kabagays. Di yung nga minruaman Day lang makipangpangan ti pagalistuan na. Ay na, madino imot ti makan kabagis. Ay na, agruam nga raw. Kanayon nga umay makipangan di ta balayaw. Ay imbis ang makatipid kayo.
Ay saan ta may laklak am dayjay at tao iti kaninyaw. Ay na, makanla dayta. Saan nasaya at tiagim imot ka ba? Masuro nak iti dayjay Marciano. Isuki din ti makakaanda nga umay makipangpangan. Ay, kanyat sindayo aya ka ba guys? Paksiw nga ikan. Gantay prito, karnit baboy. Ha, ada pa. Ay, adapay man. Mangan ka. Ingkan ijay kusina. Ingkag kalong ijayan. Ay, uwan man ta mabisinak. Jak pa'y nga minangan ka ba guys? Ay, ka ba guys? Nagpinsyon ka? Ay, una. Apay aya. Pautangan nakman iti 2,000. Tay, gatang ko iti abunaw. Ha? Bayadak tumilaeng. Igindan kunton a bayadan tay sigun nga utang ka. Kung nakapaggatang ko iti agas ko, dyan nabati a kwartak. Dumawat ka paila iti kwartam kani Dayana. Awa mo bibiyagin na. Ado ti kwarta di anak mau. Ha? Alan na ka bagais. Masikamot kanya ka. Sika lang ti amok nga sitgan. Sika lang ay mintinaanaw sa mang papautang kanyak. Nag-iimo mo, dagiti daduma kakabsat ta. Sika ti kaanusan. Iso paborito ka kabagis ka. Sige, mabit lang nga ron tayo nakalaan ti utangam kabages. Ay, adapay kwartam, anak ko. Ang damat, nanang. Ikanak man pa iti igatang ko iti agas ko, anak ko. Adang amin nang usarak iti kwartak. Intadyo ka ni uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot, nanang. Ngam kitaan nyo Kanayon nga umutang ni uncle kada kayo, ngam di pa agbaybayan. Saan nga utang tararamidan na no di ka dawat? Hala, aw-awatan talataan, tagawat nga min ita. Narigat mo, no pirsa nga agbayad, katawan nga ron pagbayad na. No sana makabayad, di yun pa utangan. Anya ka magtandaya na? Kabagis ko day chay, apay aya nga imutam. Ni, anjak ibagbaga nga imutan Naglawag tar aramidam, panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan. Sa bali manan tinagawatan dan iti imbagak. Mangang kanto na birsay, tada papanak. Papanamanan ayak at panlanganan. Apay niya linuto, masidaan. Nagigisak iti sayote, sinagpawak iti sardinas. Isumat ti adda. Agsaraw ti tiyang kuno sa'yo, ti sidaag. Nagangdod. Guro, ito man naguro rin. Anya? Kat, di ka mangan? Mga anak to, ano mabisinak? Papanam nga min aya. Inaarod bumolo di ti posporo, ije balay daan ti sulay. An-anom ti pusporo kat adamat tay later. Posporo nga rub ti kaya kung osarin. Makasinit ti later. Mangantayo nanang, nakagao akon. Sige. Ti sulay, umaya man. Ay, simre ka alatan at nakaluka mo tiri daw yaw. Umaya man bumolo di ti posporo yaw. Mangantayo pa'y akaanakan. Apay niya si dayon tay. Sinigang ababoy. Ay, apaw, nag-imaski di datang yun. Umay man agim bubulod dito akasinsing kon. Ngamkit de, umay makipangan ti gagara na. Uy, Diana! Nakamatidar ka matlatan dita anak ko. Yalam ti plato ti kasinsin mo ata mga andito. Ay, uwan nanang. Ay, siyak ti mababay ni aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga may makipangpangan ni Jabalayo. Mangibabain. Ay, Iso ang masadutan nga agtrabaho. Tadamat namnamaan na pakipanganan na. Dinan kayat ti agtrabaho. anya? Uwan, Diana. Katno kanayon ti apami. Uray saan kanon nga agtrabaho. Tadamat pakipangpanganan na itinahimas asidaan. Paglastog na pa'y paborito kanon ni Auntie Suling akanakan na. Ha? Kan pagpasikat na pa, ti kanayon na pa nagdulce di balayo. Cake, kaskada ice cream kano, ti kanan na ijay, numalpas amangan. Ay, uwan taopan mat nga miniinsan ije balay, mercy. Dayta nga rugkat. Paglastog na unay dayta,
Iso ang masadutan nga trabaho. Ay, sana mabalinti kasta Kasanon nga ti masakbayan ti buklan niya pamilya no masadutan nga trabaho ni insan. Ay, wan nga rod. Mala, ti ka madanagan. Kasaritak tumanan ni nanang. Panuynuyan na nga mintar aramidan dagiti kakabagyan na. Isong agbalinda asadot. Mom, no apay akanayon nga umay makipangpangan ni Marciano dito'y balay Diana. Gaputa kay kayat na nga antina. Siyak lang ti kay kayat na nga antina. Kat nimot kabagis ko, siyak mat ti kay kayat na. Ta siyak ti kaanusan kada kami nga kakabsat. Wen ata da kayat da kada kayo. Addaman kan awan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot nanang. Gapo iti panang pampanuy-nuyo kadakwada. Ay, panunot mo lang dayta. Basta pa kay dayawak ti aramidan dagiti kakabagyak. Asyak ti asit ganda tamang ipakita anasaya atak atao. Isu akay kayat da. Umayak man makis-istorya kabagais. Ay katwan kabagis. Sikat ti paborito akabsat. Nasingpet ka kais-istorya. Ay non, naindaklan ka akabsat. Pagwadan ka, awan umaspeng iti kinasingpet mo kabagais. Agyaman ak kabagis. Ay, manmanutikas ken ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madi nga minti agim imot kabagis. Tano na imot ka. Imutan na kamati grasya. Ay, talaga ang nagsaya ka tao. Ay, sigurado nga ijay tulangit ti papanam no matay ka, kabagais. Ay, sana pa'y amatay. Si Kam. Ay, wait. Agbyag ka pa'y tinapaot. Ay, wait. Ay, pakipirma man da ito'y kabagais. Anya day tahya. Awan tay eyeglass ko. Mabasa. Di mon basain basta pirmablatan ta pagsayaatan ta mo iladay ta. Pagsayaatan nga. Kada kano itenda para kada tayaw a senior citizen. Kastaya. Ay, mabitla ang garod. Tay nakmangala iti ballpen. Ay, ada ballpen ko kabagis. Dayto inay. Ay, nakasagana. Day tala agpirman ti armida. Antay, pautangan na man ta nagpinsyong kaysan. Manot ka sa pula, Maya Marciano. 3,000 ko ma, tagumatangak iti raw. Ta nadadahilan tayero ti balay may. Pagkatang ko iti agas ko, ado ti agasa kiti bagi kanakan. Dumawak kay to kadi kani insan dayan ha. Anya? Alan, antay. Kasyan na kami kaday. Sapay ado may abag yun niyam. Mabasa kami na iti balay ta abot-abot ti bubong may. Sige, mabit lang nga rod. Ada kwartam, Diana. Ay, gimatang ako ni ti agasyo, taamok nga awan man kwartayon. Ay, pasensya ka pa'y laan. Tay, mutang ngamin dyan kasinsin mo. Masyanak mo't. Basta ginatang ko amin nga agasyon. Mangantayon ta nakaluto akon. Anyat pinalingkim asidaan. Puro anateng nanang. Husto pa'y lang ti karne. Ha? Kitaag man no umay pa'y makipanganday dya kasinsin ko. Ati Sulay, anda kayaw. Kunakon kat. Andaman ang tinalaing nga makipangan. Ay na, di ka agim imot anak ko. Ay, sumrag ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow! Hay! Naranaak man na, hindi panangan. Oh, at iti plato insan. Anak, sumango kan tamangan tayon. Ay, agyaman ang insana. Ha? Di mo sa mga nag-aopay tayo karne insan. Ay, awan ti karne insan. Tamanipod ita, isardeng mintag sida iti karne, tabawal kada kami. Ay, kastaya. Ay, nanapsugang pa'y gayam. Apay nanganak nga tayo di balay, wano? Pilitak ko matimangan. Ay, kuwang gayam! Nalipata mo, nanganak gayamin niyo. Ha? Apay mo dahito nga panunok kon. Ha? Ay, sige insan na, antay. Dapay gayam pa panak. Ay, Ha? Makita yun, nanang. No saan anay imas ti masida,
Saan na napagan ano ti mangan? Ang no karne ti na idasar, iso pa yun ti makakauna sumango. Itaman pa adi ka rumor iti oras ti panangan Marciano. Di ka mapan makipangan ni Jabalay da insan mo. Di na magsidsida iti karne. Puro mga anak natin isidsida inda. Mayat kit di atin natang. Wow! Diyak kaya. Aguro ti dyan kuno natin tisida. Nagtumar kayo iti agas yun, nanang. Uwan anak ko. Saan nga imay dagiti kakabagyak itay nakaturugak? Awan mo. Ay na, di yun namnamaan dagi jata tao. Taawanan ti kasapulan da kada kayo. Ita kumasarong karanda kayo at agsakit kayon. Ngam ga po tawanan ti magimulan da kada kayo. Saan da kayo napagan ano nga umay kitaan? Apay ngay akas jayda. Isu nga mo yung itananang. Ay, Nana Suling! Diana! Ada kayo nga? Ha? Huwag kami man. Ay, mabit lang, nanang. Inakitaan mo asino day jay. Apay kay asak ti sigarilyo. Kat jak mat ginaranturan di kabagis ko. Ay na, ada pirmayo dito Nana, oh. Ha? Saan mi ngamin amas sa pulan ti kabagis yun. Iso ada kayo tinasidgan mi. Tada kayo mo tinagarantor kan kuha na nga imutang kada kami. Apay nga min apinirmaan nyo day tananang. Jak abuken ko na. Di na ba't imbaga nga utang gayam dayta. Ti imbaga na kat pagsayatan mi a senior citizen. Iso pinirmak mat ada agusan na. Aniya? Kasla kayat ko nga ungtan, kan pagsasawan ti inak, gapoy ti kinalukay na kadagiti kakabagyan, mi amang gungun daway kan kuana. Ngam linapdak ti bagik, tadyak kayat madagdagan ti ladingit ti inak, gapoy ti napasama. Gapo tadyak kayat ti inak, ti may pasubong agbayad iti saan na nga utang, sinapul ko ti ulitag ko, kat idi na sa pulak, pinwersa ka ng bayad iti utang na. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Amom pagayam ko, adon dagiti manang gundaway at tao ita apanawan. No amuda anaanos wano nasingpat ka, gundawayan damatan dayta. Ngam no maminsan aday ti masaknan dayta, rinwamot ngamin ti inam dagiti kakabagyan yo. Ang mala bantayam latta ti inam, tamangan nulokwen damanan. Ala gagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Ellie Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod kani pagayam tayo a Zeni sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na. Hello mampay kani Sir Alejandro Selga, ni Ma'am Norma Palilang dita Hong Kong, kani Ma'am Patricia Alagano. Kastoy man ti kuna ni pagayam Zeni. Dear man ang biyanang, nalastog ti asawak, palangguad, sana paatiw kadagiti karubame, naapalpay, no adda makita na, ti kayat na adamot kan kuana, kat numabalin, di na kayat nga adda mangartap kan kuana. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Agudong ka man sinay. Apay apagudungan na kat kaududong kulay di kalman. Ingka gumatang iti pagalad. Aladak ti aglawlaw ti balay. Tapnosan na basta sumbrek dagiti balang nga asaw kas kada manok. Bulos akal deng kas kada babaw. Awan mati bulos akal ding kan baboy asumsumrek dito'y solar ta, idong lakay. Adda, di mo lang nakita.
Nakitam la jay na aladan abalay da duro, tulad ang manan. Nagtal na ka mamay. No siyak ti tinulad na. Ha? Nabayagin na planok nga aladan to'y solar ti balay ta. Ngamdya nga rod na sangsangaw. Naistoryak nga kaniduro idi ti planok. Inununaan na ki din ti lukaw. Anya? Agtutulad da di aduraw. Awang ka respeto na ah. Respeto manan nga. Respeto ko mamat ah. Siyak, ti imununaan nakapanunot iti kasjay. Tinulad na ki din. Inununaan nak pa yan. Awang ka baabay na. Bastos. Respeto ko mamat ah. Apay nga yakasta duraw. Kompetensya na matayin. Agtutulad ka. Inununaan nak pa yan. Ha? Ano ti kinumpetensya kan ka pare idong? Agindidi ka pa ilang may. Planok nga aladan ti solar ti balay may. Inununaan nak matayin. May, aladam lata pare idong. Awan mo ti mangiparparit kay. Kan may saan ba't ang negosyo tinaramid daw? Tapno ibaga makumkompetensyaan ka paridong. Kompetensya tinaramid mo. Tayo unaan na nga raod. Ay kataladam lang tamat ati balay mo panay. Awan ba't timang iparparit kunak manan? Wen, amangan no ibaga dagiti tao. Asyak ti agtutulad. Ha! Sakti mo na nakapanunot ti kasta. Inununaan na. Ayawanin na. Ibagan to dagiti tao na tultuladan ka. Na. Suratam di alad mo. Isurat mo ijay, asyak ti akin idea iti inaramid mo. Anya? Ne, anya ti patpatakder iti sango ti balayo, Mari Daisy? Ay, istorman, Mare. Ay, agistor kayo gayam. Uwan, Mare. Padasan man mo tagistor. Makaburing mo tawa nararamidin na. Iwan amare. Mayat nga ruda, tapno ada si dag apaggatangan. Wana, si kanto ti kang runa na customer ko, tas si kati asidag di ti balay, Mare. Awatam da ito sinay. Ne, nagsweldo kan edong? Nagsapan? Kan, apa yan nagaduda ito? Saan ko asweldo da ita? Inutang ko iti bus medyo kumpanya. Anya, apa nga imutang ka katadapay matkanan tayo? Ingka gumatang iti lako ta. Lako ta nga? Nag-store ta mo ta. Anya, istor? Pag-istoram nga ikatawan mat istor dito eh. Kaya salas ah. Lukatan tatay tawa ije salas. Bitinam tumutan iti lako ije tawa. Ken adamot dagiti nakadulin agarapon. Ijayan ti pangikam kadagiti kindi agatangam. Oh. Anya? Nakitaman nga mina, tayo may patpatakder nga istor na Mari Daisy. Kat isuman ang tituladam. Tuladam mga bagbagam mate. Siyakti mo na nakapanunot nga gistor. Di ta mabalinti basta agistor latan. Masapul nga agpermit ta. Huwag ka day, mga latan to ah. Ala, nagrupot kan. Daing kag purchase itilako. Unaan ta ida nga agistor. Tapno di da ibaga, adata ti agtutulad. Kasta, tinulad na kamot ni Idong, di say? Wen, nagistor nga rod matun. Ijay salas dati nangikan na kadagitila ko na. Anya? Binitinan na ititintinapay kas kada siyam-siyam po itayan titawa da. Ha? Ay naagkakanatan tinaibitin iji tawa da. Unay kat ngagpaiso na dya taon. Ay naimbag ta di nakainapa. Saan magkiday? Ano siya? Sinitanak. Hindi naladak ti solar ti balay mi. Apay ka nung ngay nun unaak. Kat nabayag ka nun a plano na ti kasjay. Ay, agtutuladak ka na. Ay, na yun, di kasi nga ugali ti tao. Un nga rod. Kung namlan saan tayo nga kakaruba. Saan nga mi napaatiw day jay nga idong? Ay, iso ti agdadatang agtutulad. Pagbalinin nakit din na datayo. Huwag nga rod ah. Ang awawatan tay latan. Takas ta siguro talaga ti ugali na. Narigat at tutupan ti kaskan kwa na. Lumabasak pa'y. Nanatinang. Nay, sika magayam baraw. Dumagas ka pa yatag merienda ka. Ha? Madama ti merienda dito'y papag. Kwa. Sanain. Anya saanan? Ay na, mabain ka pa'y laang mo't.
Umay ka kiden, nagluto tay babaw nan may iti pansayt. Umay ka taraman namag, naimas. Ay, apay, asino ti ag-birthday na na? Awan, makapangpanganak ngamin iti pansayt. Isuan, nagpaluto ak man iti babaw nan. Ay, mabitla nga. Ay, indang! Mangala ka man iti tinidor kan malakang. Tanay, adani daw. No kasta, adda babaunan niyo na na? Wen man, jay anak ko ja bro, timang tangtangdan. Eh? Tanay, marigatan akon nga gunay-gunay dito'y balay. Aya? No, da kami laken nila kay ay saan mi nakabaalan ti manangdan iti katulong. Kunam taday ja bro, janak may. Ahap. Apay, dagitila aday di abro ti kabala na tagkatulong aya. Ha? Kabailak mo't ano kayat ko, nana? Sinay, adamam ngagbalin na katulong. Apay ti katulong. Asino ti agsapsapol? Siya ka. Anya? Apay nga katulong ta. Katadakmat nga trabaho dito'y balay. Isumul lang nga iso, tilutom. Anya? Kung naglaba ka, pasaray adasan na may kataman siya na. Kung nagladaw ka nga, griringo da duma. Ah? Iso ang mga lata iti babaunan. Tadon dagiti maliwayam at trabaho dito'y balay. Kain, tapno saan ka marikatan? Anyat itang dantangay? Katiswildo ka. Ay na. Danda ni Santo pa yan nga umdas ti sweldo magastusan tayo. Taumad ado ti paggastusan. Manghala ka pa ilang iti katulong. Basta mga lata, period. Nakita na kano nga mintay babaw ng danana tinang. Iso nga imapal. Isumat lagayam ah. Masurunak mati dya asawak, Daisy. Nagkumik nga ron nila kay mo. Nonya't makita na tuladan na. Saan na paatiw si ka? Wan nga rod. Mang ibabay na dya nga asawak. Sapay nutob nga rag, agungat, umapa. Kat asino nga'y tala niya babaw na niyo. Diya ka mo ah. Makabirpirok na siya. Bay, am nga iso ti agsapol ti babaw na. Pakikita yung man, adda mo yung ababaw na yun. Nanatinang. Asino tagsapsapul iti babaw na barok? Siya ka ah. Kinapudno na, nabayagan nga agsapsapulak iti babaw na yun. Iti paisan kay anakaala iti babaw na niya. Ako tagsapsapulak kun. Ha? Imo na kaila nakasapol. Amangan nga minoy baga matultuladan ka na ah. Ay, sana puno daytan. Nabayagan na planok dayta. Ay, awam mo't kititibag-baga kakasta barok. Anya nga iti amok na na. Iso ano, adda mo yung ababaw na yun. Pakibaon nyo man la iti palayamin. Sige barok. Aday ta. Naisalapay kung tagitili na baak. Urayak manan amawagaan, tako pinagtumanan. Ang damot, bakit ato malangkyaw di tabatog ti balay? Mabalin ti agdamag, adeng. Ay, anya day jay nana? Dito'y ka di abalay tay agsapsapul iti babaunan. Ha? Idong kanu tinagan na. Dito'y ka di ti balay ti agnagan iti idong, adeng. Ah, wan nana. Asawak ni Edong nana. Anya kamutan? Adingak nga ading king ka. Ngam nana ka mo anana kanya. Ha? Agrup-rupak ayamot abakit. Kutsaan mo't. Isu amabalin ka day. Manang kunam kanyak. Ha? Agsapsapulak ngamin iti pagtrabaho ak akas babaunan. Nagdamagak di tadaya. Kat kunatay bakit nga agnagan iti tinang. Atay agnagan kano iti idong ti agsapsapul iti babaunan. Kwa. Awan mat nila kay ko nana. Ay, manang. Di pa'y simmang pet manipod iti trabaho na. Ay kat uraya kun ah. Ha? Pastor kenak di tabalayaw. Tanabanugak anak na. Nasakit ti saka. Ken nabisinak. Anyat makan di tabalayaw. Ah? Ay, adamat tinapay di tanana. Ala, umay kayo, tagmerienda kayo. Kasta ah. Ada soft drinks. Jak kayat ti Diyos ah. Soft drinks ti kayat ko. Adda nana. Ay, grabe matay ito. Bakit? Kunamlan asino nga agsasaw. Dan samat crack ti ulo na.
Sikat ti agnagan iti idong. Ay, una na. Siya kagsapsapol iti babaunan. Ay na, jak laing pagarup agwapo kagayam. Saan kayong agbagay iti asawam? Nagpastos man tayo ito yung agsasaon. Joke. Kahit kasanaw, mangrugi akaw nga agkatulong ditaw eh. Ay, una na. Edong, Oh. Okay, kadikan ka ti swildom, nana. Ay wan, sa anak mo't nga agsapol iti dakkel aswildo kay. Basta sa andak unay aparigatan iti trabaho Kun kagurak ti baon nga amaw. Jak kaya ti mamanmandaran. Nakaluto akaw, ingka mo aggaon, si Kasinay. ha? Saan aga po ta babaununak dito'y balayaw, ket trabaho ka aminaon. Di kay agpakalaeng amang ibaon-baon kanyak, taagung itak. Nana, Ay manang kunam, nana kalaanana, baby face akmat. Manang kunam wenno, syunay, latan, no isaw. ay, por Diyos mo tayo ito abakat. Grabe, di kinaagraraman na. Nakatorturay pa eh. Di nakita-kitaan iti pasikeg, si Kasinay. Amok ti pampanunutam. Ay, kwa. Siguro, apalam ti kinapintas ko anya. Iso apasikig ti kitam kanya. Ha? Alaing kaagaon, kalpasyan na, si kantumot tayo ti aginaw, tasyak ti naglutaw, nawatam. Kwa, wala na. Ay, manang, Ken aglaba kan taon, tanalpasa ko na naglaba. naglaba ka ba't gaya man? Awan nga ruda na, tilabaak. Labaam dagiti kawasyo tabadok la jedli na baak. Ha? Apay si kalat at babaunan na ya. Nanatinang. No kasta. Inalam mo lang, jay bakit nag-apply kun ka? Una na. May kumayata. Saan na marigatan ni baka mo nga agtagibalay? Una. Hindi pa ila ko mangalak iti babaunan. O ngami masapulak. So, naudya ka. Ang kinapudno na imun una ak nakapanunot iti dayta ngem da kayaw nana. Isu nga ita kasla sakit din tagtutulad tanaw dia. Awam may ibagbagami akasta, barok? Adda di ulang may balikas. Ngem adda dita panunot yaw. Marikriknak nana. Ay, nagbidot kay ti dayta nga atap mo, barok. Na. Palso dayta nga ibagbagam. Awan kinapudno na. Anyamat day dya ababaunan, Edong. Nagturay. Kasla saan mat ababaunan dito'y balay. Kasla mat iso ti boss dito'y. Ano sa mo na pakisamaan? Tinapatag. Makunang adan katulong ta. Dayta nga minti dya kayat kan ka. Tanaapal ka unay. Agtutulad ka. Agtal na ka man sini. Sa anak nagtutulad. Isuda tinang tulad kanya. Ayan tayo sweldaw. Kuha na. Mabalin ka din ngayon to no may alawas ti sweldo. Tani, nadili ti sweldo may. Ay sana mabalay. Itati kaaldawan ti sweldaw. No didak swelduan, idarong kayaw. Anya! Ala, ingka agdiskitar iti pagbayad mo, Edong. Makaamo ka nga agdiskitar. Di nakiramraman dita. Ay nabaraak, maulawak. Ha? Ni, paggurigor kayon samat kan nana. Wan nga raw. Sumrupay ti angkit ko. Madlaw nga adda ti plimas ko. Masapul ama ipadoktorak. Kasano nga taday to yan? Sa kayawan kwarta mi kanidong. Ipadoktor dak. Paagasan dak. Tababaunan dak. Da kayo ti amaw. Isu paagasan dak. Tanudi dak paagasan. Mabalin kayo nga idaraw. Ay, sige nana. Orayan ta ni Edong. Taiso ti mangipankan kay di ospital. Pagawid ako ni Nana Shunay. Apay pagawidam kat masakit. Ay, nagadumot ti sakit na. Kun nagadun ti utang ko. Siyak ti maipasubo amang papaagas kun kwa na. Naku na apagawidan dak. Anya? Agnaedak dito ya, hindi agnanayaw. Katulong dak nga raw, di paagasan dak. Jesus. Makitam, di na kaya ti agawin. Just kay problema day to yan.
Awan balay ko apagawidak. Iso adituya ko, naging gamataya. Ha? Nagsakit tiro abagay. Yala andak man iti danaw. Maulawak abumangaw. Danaw! Hala, anusam nga si kaswan ni Nana Shoni. Tas ikamat tinangalakan kwa na dito'y balay. Ay, tulungan nak mo ta, bakit? Apaya siya kamin nga ay. Aganos ka awiram day tabakat. Tagraraman ka ngamin nga katulong. Unay kindi na biyag. Awan tinaaramidan ta sawak no di tinanga si kasukan ni Nana Shoni. Ngam kaputama siya nakinkwa na tinulungak metlaan. Aging ga nagimbag tibakat. Katapama na nagimbag kinasarita miya na imbag kat imbagami nga awan ti ipasweldo mi kankwa na. Kat naawatan namot dayta. Isa nagawidan. Aging gayta dapay latoy ugali ti asawa ka na apal ngam sana na kasi ti sigod takanayon ko apalagipan. Alakastan ti pagayam mo, Zenny.